megalayapost.news. Kakun Nyotrep Awakening Movement State Youth Wing Kelabarngam Menkangtala ya Laundry Department jaka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science lada kamweng ya kontrak jung Abhishek Singhania hapo karap sa gunta. Habakren si kelab tay kebor mentagasingi hadin kejing kedu bagi bor penyai kani Grims. U Presiden Kakhanam Youth Wing uba Erikton Swear ulayat hu. Bagi jingwan banyak kendu ya kibar penyai kani Grims kalong wan paweng ya ke kontrak jung Abhishek Singhania ubalayo ban menteri ha Laundry Department jong kani ke hospital. Ulong bahakini ki kinat benai kani Grims kelakot ya ke tenda thamai katkum ke jingdan kam ha Laundry Department. Wada pedeng kinang apply barok ki badai ki trai jela kani Grims kela ai Singhania na ke company RGF ban menteri ya kani ke kam. Henry Singhania la penteri ya kani ke kam ha kani ke department claim da don ya ke trading license na ke KHDC. Kumta ka seng kelawan banyak kendu yu deputy director admin kani Grims banyak keren halor kani kamat da ke badawaru baki dei ban weng mardor yu namar bo penteri claim ki kot kislagi babiang. Ha ka ba wala kular ban chimkia ya kani hapo arbanai. Nalor kani ka seng kala ledu sha KHDC ban kentu Banam pelat ya ke trading license show Singhania halor kanongrim bagi babon ki trai jela ki balak ban penteri ya kani kakam. Hendai mentala lai benai kam sim don ke jing sim kia na kaliang kani Grims ne na kaliang ke KHDC lapon pau Presiden Kakhanam Youth Wing. Hadin kani ha ka kendai tarik benai naitung arajar Rapsau ke Youth Wing kelalet ban budin biang syaka KHDC ban menta kasingi kelawan chani Grims ban aipor Rapsau genta ban wengno yu Singhania na Laundry Department lem kumta kaseng kanwan menkangtala ya kani ke department kaseng kala berngamru ban ujo daki ijahar persya kani Grims halor ke jingpan ken ya ka kendon trading by non tribal jangka district council mentasi na kaliang jui ka khanam sti ibe lawan mali seksien hni apo ni Grim hospital banyakran halor tu ka kam jom Singhania habai dei ka jinyo kontrak tu ya ka Laundry Department aku mencupai kinjat benai kalau dap nak kaliang kani hospital ni Grim kalau khot jing thap tender thamai habi dei bak Laundry Department kat kum ka jinun kam ya kaman power supply ti nak pedeng babun mut ki ba apply ya kani ka jing thap tender kani kam hendrai harkat jinun khasi hendrai kani kam la yo do Singhania ubadei barjala but wa kabalingo ru ini Singhania ship na dan wit ka valid trading license ka bedai ba tik habai dai bat kaman power supply tik pung ka seng abang yo jiktip ya kani nila wan report nila wan mi sini ban kundu ya deputy director admin ban ya keren bat na kaliang deputy director admin ulaong ada unyu Singhania umla ban submit ya ka trading license jung hapo arbanai na kaliang ka Nigrims kan sa cancel no contract jung tukunta hi masendap nang jungi ngila li kendu sawat ru yang CM ka KHC ubak nya 6M harkat ka shiti bat ngila thok shai kadar ka shiti ru bakum ka seng jawa jur ba umdei ban issue trading license yu ni ubar jala khnang ba kani ka kam ka ba dei ka Laundry Department kinyo khasi te kunta ngila keturu yu CM ba limba ka Trade Department kidai ban ni hani Grim ban pensangge no igani ka kam ba uni Singhania pentrai namar ka long ka bian namar kam shim na don ya ka balit regulation tikum taru ngila kentu ya ka diskonsil ba kadai ban ho city ka basai shau deputy director admin ba nakalian council kan no ai ya ka regulation shau ni Singhania nang kani ka nakali kani Grims kala ban cancel no ya ka ya contract nang bagila ban phatmai Henry katung ka jing ijongi mentala tindap kumbalai banai i bakanu kanu kam khamshim saiso bat nakaliang ka council ka i ka khamshim lale yai khamshim wal pensange ya kani kam te menek asgi ka naitrik ilale banyak kundu ya ulai sa hate for council banyak keren budien ya kani kam Henry bang ilai keren ulai officer jong Trade Department isutu ba nakaliang jing shim lala bale namaru don kam ya ka higher 30 na ki banalor tikom kaseng hi nimla shong 50 namar sisi genu kam bangila shim nin pendapat
Pak Mentang Sini Wan Media Seksien di po Nigram Hospital banyak kendu yang Deputy Director Admin Henry Uni Deputy Director Admin Syem Ladon tinggal ya banyak kendu no yang dibakam po jemu ban penting pa pungkasan hingi iPhone aku sa peta ya kan Nigram bak cancel no ya kan kontrak jom singkhania nomor away kalau baik Syem Ladon ya ka valid resignation habis bakaman man power supply but pungkasan ada aku also peta pimle yakni kabang dawa okin kesel no kaseng kan sa shim yak sunjam kan sa khang ketala yak te laundry department khnang bakam na sange no par kumjuru harangkat ka FIR in file ka nigrem bakal pen violate ya ka trading man travel regulation sijak na spa santusao Meghalaya Post.news